أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني ولون فلا شهر زول هجة ميني هجرية سانكالو تاني فلانا بسونيو مغاني كونتوناي. ميلاد النصارى كجاتي بافلا نمغان وورو سانكالو وورونا بسوني وتاني دوروناي. أمبي دورا بو مسجد رجا وامبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآيات. kununni aya tawsiri anya damina anjora burun kasiri ka tawsiri kono minye Sufyan ibn Abdullah Saqfi ako qultu ya Rasulullah qul li fil islam qawla la ashhalu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billahi thumma istaqim. suro anyi dew fo hadisa nya wakati yansuro ni hadisa ibn Rajaba aye hadisa ndo aka kitabu kono Jamil Ulumi wal Hikam hadisa muga ani kelena ni hadisa intaye aye kuma chama fo hadisa ina ni aya min fulen ninye ayo sama ani aya wero nana Qur'ana kono munum be kuma istiqama la kulu foye hiden ka hadisa munun nana ku foye suro nya hadisa munun fo ale de yudu be fo ni hadisa no fe suro nya hadisa munun fo du dote burun kasiru kono ale de yudu be fara ni hadisa ka shebo ka kuma ufo katabi non ka kuma ufola katabi non ka kuma ufola ni mo me sagira kata lajja kuno akanyu kosobe Jamil Ulumi wal Hikam hadisa mugani kelena ayokuma chaman foy abaka kuma ulawa ko asilul istiqamatul qalb ala tawhid akotilenya ni sabati yerelle siriye munye قد سكونك سبت التوحيدك فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته أكون ند سكون تلك سبتي على كدونك أني على يسرنا وإجلاله أني على بنيالين ومهابته أني كجد أنفندو على لا
haibado alala wa mahabbatihi anika alakanu wa iradatihi anika alal nyini nika barawye wa rajaihi aniki jigida alaka wa du'aihi anika ala wale wa tawakkuli alayhi aniki ka kuda alaka wal iradi amma siwahu aniki ba fenna minya alatanai iki ba oma istaqamat li jawariha kullahu ala tatihi akuni dusukun tilela nononka ko suhe to bebe tile ala batoka ni dusukun tilela nononka sufe to bebe tile kasabati ala batoka fa innal qalba huwa malku li aadai wa hiya junuduhu akod dusukun fulede ko sufe kam ewa masake anu sufe ka kele bolo ko abeye dusukunde fa iza istaqama al malku istaqamat junuduhu konni masake jora doro atilela doro akakele bolo o fana betile warayahu anaka marabbahu وهجم ما يرى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان أو أقو يكانك فيم بام من فنا كلوشي أكتله دسكون كوفي يكسوفي ولا كو ينيني فإنه ترجمان القلب والمؤبر عنه أقول نيمفلده كو دسكون فنا كدالا منا ani dusukun fana ka kuma lase baga ko yennende wodi ato soro nya hadisa munun fo na yennun fo da be wulun nati ya asbaha ibn adam inna li ada kullaha tukaffiru lisan aben nunun fo ninde no fe donc dusukun tilelen ko fe hada maden ka sufe bamimbe ni kan ka hammini atilelenye dusukun ko fe o yennenye nende dusukun fana ka dala minaye nende dusukun fana ka kumalla selay mana komin be dusukun kono nende bobo komin be dusukun kono nen fana de be boni oye donc hada maden ne ye femba de itilelila isabatilila nembe se ka kuma do fa bi halaki nembe se ka kuma do fo minye heray ode yato iki jija inen ka hera ko de fo minye jikiruye qur'ana kalaw al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari nenka baraka ke nununde pour ina kishi o ko fe ibn Baz afana ni hadisa sarahula Sufyan ibn Abdullah Saqafi ka hadisa yi sarahula riyadi kono tumama afana ye hadisa info qala al-imam ibn Baz rahimahullah ima gumbaji fana alaka nema konni hadisai sarahula ya anni amin billahi rabbika wastaqim ala taatihi wa tawhidihi ako limanani itigi alai ikatile alaka batoka ikatile alaka tawhidika fa inna li abudan quligha li ya abuda rabbahu ko jondara kitigi ala batude wa umira bidhalika alai jonya marni oyede fala budda yastaqima akul la budda fo hada maden ka sabati de ikatile ikasabati la yakunu hakaja ako hada maden kana kenin chogola de chogo juma taratan kaja wakati dola ibete wa tarata kaja wakati dola ibete yamina wa shimala ni beta kini beta numa bal yasbutu ala alhaqi ako bal ikasabati chinyaka ala tauhidillah ikasabata alaka tauhidika wa tatillah ikasabata alaka batoka wa tarki ma'asillah ika alaka kutatwe wal ughuf inda hududillah ikijo alaka dawn yorola haja huwa alwajibu ala kulli mu'min akunnin de wajibi mu'mini beka an yastaqima wa yasbutan aika ikasabati ikatile ikasabati biqilafi al-mufrit al-mutasahil ikanake komi mugo farati baga ube mugo mi makotala alladhi tarata ma tayyibina mugo mi waqtu dola abe fara mugo nyumauka watarata mal khubathai waqtu dola abe fara mugo juguka watarata
ma man yastaqimu ala al haqq waqatu dola abe fara mugoka munun tilelembe cinyaka watarata ma ahli al maasi waqatu dola afara lemba ala kutalauka haja mugulitu nintigila moye mugo min ka ko nyagambilendo yuhjaru ikiyere kolosi minna al wajibu li hajaru wajibi yere kolosi nin jogola wala mbalmo doni ko ka kuma doye ninde istiqamala ala ka kileni sabati tawhidika sunnaka ala mani haji salafu salih ala ko no yanye kanyamana anyana maya ka kan fatwaka nyafo chogo min ni ba fe ka wasanyi ni hari ka wala ni hadisani ni ayawula jamili ulumul wal hikam hadisam ngani kelena ni tarata yokuma chaman foye wa qawluhu ta'ala ni alako tatanazzalu alayhimul malaikatu malikau bejiguka qala adadu min ahli ilm yani inda al-maut qailina doni ka bawo doko ko mugo sabati law munu sabati la tawhidina ala batoka ko malikau be grupu jiguka wakati mi uka fatuli wakati uka sali wakati Allah taqafu malikau ba fuma unum boto akana sirade ay mimma taqaddamuna alayhi min amri al-akhirati uba fuma usato akana sirate abake kata abtami segere lagara kola akana sira in bina bo ibeta lagara ko munun segere ikana sira ولا تهجنوا على ما قلفتموه من أمر الدنيا أو أكنا دسوك سفنا ده يبجيا كومنو فنا توي كوفه يكنا دسوك سلو فنا نوفه من ولد وأهل ومال أو دين ناكرا يدوم منوبوتو كوفه ni dembaya do de ni ba toy kofe ni kan na folo de ni ba toy kofe ni juro de bula gutu kofe kana juro ala ben nim be nyana bo istiqama tigin mo min ye tawhid minaka sabataka ni afatura nin ko fulen ni ni bunka siru ya fo na tanajiya kola ala ba be nyana boy ko fe ala de be ken abeki kan nona bila yi ko fe nin bela malikaw ben nin fuyede isa to kanashira ibeta ko munu shegere lagara kanashira ulu koro ibe munun to yi ko fe ka jiyan ko fanala kana jorolo fana nofi ala de ino na bulay fa inna ne ala nuqlifukum fihi mbi awu nona bila ko munun fulen ni ne ala de bawu nona bila nonuna mbi nona bila nonuna kake iko fe wa abshiru bil jannati aw ayni sonjani arjannai allati kuntum tuadun arjanna minni ala ya allahi ta'awiya فيبشرونهم بجهاب الشر وحصول الخير مغتلله مغصبتله على تاكا تنياكا وساتو ملكيون بو نسونجيا كو كباريا كافو كو جوغو تارا كبو او بولو وحصول الخير بو نسونجاني هيرا سورليه بو نسونجاني كو جوغو تاليه كبو بولو بو نسونجاني هيرا سورليه وخيلا دوكو إن الملائكة كم ملكان نونو تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم كم ملكان نونو بغروب جيكا كو بودون وبودون ميدي وكاكبرو كنو كان قيامة كلكا كون دوني كبو دو يوفو وقال زيد بن أسلم كو يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث Zaidu ibn Aslama ko akwai akon malikaw sabati bagaw munu sabatira cinyaka kon malikaw gun nusonja ufatulu wakati malikaw gun nusonja kaburu kono malikaw gun nusonja ukunu wakati kana kiyama kenaka wa hada alqawlu yajma'u alaqwala kullaha ibn Kasir kon nin kuma ko be kuma nunum be fara nyonga nimbe kuma nunum be fara nyonga wa huwa hasan jayidan akun kuma kanyi kosobe kuma nyumando akanyi kosobe wa huwa alwaqi wa kodo ke ode beke fana ode beke mugo sabati baga dina ka cinyaka bi gele ya balade parce que ci de nyere yafo ako yati ala nasu jaman alqaim ala dini qalqabid ala jamr ci don ko wakati bina hadama dawna
mu'min be ika dina chinyamina akwa be komi tasuma kamide bibolo abe komi tasuma kamide hadisa dola chiden ko wakati dobena ako seba ma ni mu'min aw fule ka silamiya bara chogomi wakati bena ni mu'min ko abe bara ke ko ma ka bara chogo aw kam mo biduru aw seba ka shedi sum mo biduru barje de batike tellement que o wakati dina mina ni gele ya bala ni mo min ye dina mina o wakati komi aw be dina ka ke chogomi aw seba mo biduru hiriwaye dola aw sheba aw shedi sum biduru barje de be u ko ciden ulu yere kam mo biduru barje banta ko ka seba mo biduru o baraji de be da tigi ma wakati tellement que geleyabe o wakati ka dina manala anana hadisa do la cidon ko wakati akum mu wakati bena mu'mini ubi jalagi kam mu'mini ya kare komi nube fasiki jalagi ni ala soso e to mi ka koro folo la ni mo ya ala soso ka junubu ke nubu jalagi de cidon ko wakati bebena ni wakati do bena mu'mini fana be jalagi kam mu'mini ya kare e fana mu'mini sa e fana tawdi tige sa aw fana ya geleya sa ambo wakati law bantola mu'mini de be jalagibbi min ko tanatenela neni bebe tanatenela abbe kelenye ne bolo olu be de be tanubi mais ni mo min ko ala tay minye ciden tay minye ode kanyanyini ka fo ode kanyanyini ka kem mo te kelenye bato cogo te kene tabolo to kelene tabolo gore wote jiya ko ni ciden ka sunnate ede jalagilendo bi min baya fo ko beki take ni silama to ko ni biya silama re ni ko la ilaha wa banede ulude tanunendo bi me mo ko hada madenka ala bato de komi ala ya anyinan fe cogomi qur'ana kono anyini nan fe hadisa salin kono cogomi ala ka bato cogo kelende la aka bato cogo de la bon minye ewa galontige lawye cinyatigun galontigun bidamo sunna mo tawhidi tigi mushriku duka faraka bonyogona nimbe mo munun dabbi awde jalagidendo cide na nyufo salasala ako bena ni wakati wala men ni wakati na ni mo mi sabatira ala taka isabatira ka cinyaka ni ala ya ewa saya wakati ni ala ya saya lashima malikaw be grupu jigi kade kala sa isa to fule kana sirade ibeta lagara mi segere kana sira ibeta lagara ko munun segere kana sira foi tinye lagara ni herate arjana de biye lagara ibika ewa ko munun to ikofe jian kono kana dusu ka shuno fe kaburu ni donna ulu de benu hakili sigi kana sirade malika fula min bena inyinin ka jabu be nyai bolo kana sirade qiyama don ulu de be boy boto ka kaburu kono kana qiyama keneka ulu malika kelewun de be grupu kumbe kini sonjia ka fo ewa foitiye ya bini herate kana sira ala ko kanye bali mo sabati ka gele me tono bala jiya tolo bana lagara sabatu fula hali jiya kono galo ni ewa galo ni kinya nu ko garaw gongo be wuli galon de no fe folo ka ke komi ale de sobe me abu min kalama galon be dade kinya de be sabati wa ma jabadun fa yajhab jufa wa ma yanfa'u an-nas fa yamkusu fil ard ni kinya ni galon ko kataf galon de be yanga folo be bode wode jamade be chaya mankamboro no fe be bode ye me na be tanye fe dro ye galon tale ala ya misali yake komi akoni jiwo nana ni sanje nana jiwo yora kanka be sanfe ni ji yere wo yora foro kanka de be sanfe ni nyama e bobo min kalama ji kanka yi ani nyama o bebeta ji min be mo nafa fode sabati lembe to fiani ngalon ni wode folo la jama kacha mankan kacha giri kacha me awe taw makola soni doro cinya be sabati galo imbe ta few ala kan sabati cinya ka wa qawlu tabaraka wa taala ni alako alami ahera kacha korota lelo nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah malikaw be nunu fo sabati bagaw ye usato ay taqulu al malaikatu lil mu'minina inda al ihtidar malikaw ba fo mu'minu ye وكان نيما كرا واتي وكسايا واتي نحن كنا أولياؤكم
aw awnde tunye aw jenyoye ay quranaukum fil hayati dunya am malikade tunya jenyoye aka jiyanya mayna nusaddidukum wa nuwafiqukum awndo tumbe aw tile na amba aw besawaba man alaka jenya wa nahfajukum bi amri llahi namba utanga kaw kolosini alaka nyamaruye ubeninde foye awde tumbe inofe jiya kono nan tumbi sembentia ki deme ki be shema ka itanga ni alaka nyamaruye wa kadhalika nakunu makum fil akhirati awa antum be aw nofe jiya kono togomide antum ye jenyoge jiya togomide wallahi harafana ni jenyoge ya nuwanisu minkum liwahsata fil quburi ande be nyana fi bo ilaika kaburu kono ni donne ka kaburu kono ande be nyana fi bo ilaika kaburu kono e wa inda nafqatu fi shuri ni fiili kera buru la fana kununu wakati saka kunu wakati ande be e way hakili sigo wakati fana wa nu'minukum yawm al-ba's wan nusuri ande be ke sababu e fana kaw hakili sigi kununi do ani boli do kaburu kono ande baw hakili sigi wonu jawiju bikum shiratal mustaqima aw ande betemena awye siratuka alaka siratu tilele ande betemena awye siratu fanaka wonu wasilukum ila jannatin na'im am malikawde bawla shay arjanna nemalen fanala alaka ninkanya de ja sabati nafaka bo hadamade cinya fole aka kuna cinya ka kuna ka sabati cinya ka gele minni hadamade cinya foyi sabatiraka nafa balade ni galon tigu malo yala chogomi ukuma sulu yala yoromi e cinya tigi e kun korota lende beto galon te labaw watu kun kurunde do na galon je yara chogo galon fola ni galon tigi bebe malo ya bebe kum masuli me emi nyeci nyafo hari na ya soro idde gora yegele ya usurala ile la jarabu usurala ye fitina usurala do wakati do depitia kono dondo bena e kun korota lende beto we bien folo kaburu abo chogo kelenela malikaw de bu hakili sigie kini sonjiae donc kanyana fi boyla ka kaburu konoe ni buru finyala o malikaw de bu hakili sigi ni saka kunu kera o malikaw de bu ka hakili sigi o malikaw de betemeni yesratuka o malikaw de bu la shay arjannama walakum fiha ma tastahi anfusukum awa fembawiye arjanna kuno naw don arjanna fana kuno fembawiye fenwu fen kadi awniye ay fil jannati min jami ma taqtaruna mimma tastahi nufus وتخرب به العيون أبوي أرجعنا كنو نو دون أرجعنا كنو فيمو في النايا سوغانتي أرجعنا كنو كودي كداوية ودي بكاي أرجعنا كنو أكنيو بسماني مينيا أرجعنا كنو ودي بأوية أرجعنا كنو ولكم فيها ما تدعون أي مهما طلبتم وجدتم والنايا فيمو في نينا أرجعنا كنو باسرو وهدر بين أيديكم كما اغتريتم na yifi mo fi nyira janna kuna basoro abena yikoro komi ya asuganti ya chogomi ya nyini chogomi abeni koro chogola odi ya to ko demwolote arjanna kono uyebul khaymu nyininka yala arjanna dembe arjanna de ebe den sorowa ako demwolote arjanna kono de men ni den diare ya arjanna kono ni yodo suganti yodo nyini basoro e walakum fiha ma tastahi anfusukum adama de fimu fin kadiyar janna ni ya nyini ala fe ya wolede iya sugantia iya wole chogomi ya sugantia chogomi abekiye o chogo kelena nujula min qafurir rahim ay diyafatu wa ata arjanna nema min fulen ninye dunan fana de kabo alama masammin be hadama den ka junubu suturka ya faye nabi nema ninye diyan fana ye kabo dunan fana ye kabo ala fe na ya kiye وإن آما أن إني نيما دي من قفور لجنوبكم مسمي ني أواكا جنوبو يا فبغاي نين دونا فنان نيما بورا ودي في كوكاوية الرحيم بكم مسمي بي أو نيما أرؤوف من بين إيوان نيما جلني هنا جلن كاولا فنا حيث قفرا وسترا ورحيما ولطفا
yoromi alayi sutura alayi ka junubu yafa wa satara ka suturaye wa rahima yinnema wala tafa ka nema ki ika kosobe comme o bambaran ka foli ka gelamma arabu kanyuru walendo nunu nyogona na nunana ubenu udamana koro de be nyogonta abe comme na umba fu maraka kana ka nema kiye ka hinna ila ani Anas radiyallahu anhu kadi samina Anas malaka je kabama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu ko ciden ko ni mugo minya alaka kumbe nyogonya kanu ala fana bi fana ka kumbe nyogonya kanu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu min ni mugo minya alaka kumbe nyogonya ko ala fana be eka kumbe nyogonya ko qulna ya rasulullah tumami ciden ni hadisa fo shewo ko luko alaka cide kulluna nakirahu almauta ko ambe ko ni be sayako ambe be sayako parce que ni mugo minya alaka kumbe nyogonya kanu ala bi kumbe nyogonya kanu ni mugo minya alaka kumbe nyogonya ko ala bi ka kumbe nyogonya ko ni fole shewo ko cide ambe be sayako ante sayal fe mana wala nyine no donko ala be amfana be kumbe nyogonya ko qala sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko alaka tanu na kishi baka laysa jalika karahiyatul maut ako alaka kumbe nyogonya ko ni wote saya ko ni de atu ko wote saya ko ni komi aya famu chogomi wote walakinna min nimbeke chogomi al mu'mini ija hadara ni sayana na mu'minima jahul bashiru min Allah ta'ala bima huwa sha'iru ilayhi ni sonja baga de bena makabo alafe abeta minna abeta ewa min segere lagara ni sonja baga de bena ma folo ko foye mu'minun na besa ni sonja baga do de bebo alafe fana malika do do bena ma kan ni sonja fana abeta minna lagara abeta min segere lagara o bena an ni sonja ni o nemani o heray فليس شيء أحب إليه من أن يكون قريب لقي الله تعالى ni ofora ni sonjara hera min baye lagara ni ofora mu'mine wakati mi ani mbo wakati bo foi manda ye o wakati fo nin kabo akala kumbe nyon ni ayala kumbe nyon kanuni na desa fa habba Allah liqa'ahu ala fanaba ala fana kumbe nyon kanu ala ka kumbe nyon be kanuni chogodela mu'mine na besa malika de bena folo ni sonja baga do de bena folo kabo ala fe kan ni sonja ka fen foye mimba ye lagara donc no fora e dro alebe korto nin ka bore alebe korto nin ka bola ka akala kumbe nyonya de wala na yala kumbe nyonya kanu ni chola ala fana ba le fana kumbe nyonya kanu qala chiden ko wa innal fajira aw li kafira akum mi fajiri ube kafiri ida hadara ni sayana na alema jahu bima huwa shairu ilayhi min as-sar malika de benama alebe laba kata ko jugumi ni juguma min al-laghra malika bina ko fayede aw ma yalqa min as-sar ube abe ko jugumi kumbe nyogonya kema keneka malika bina ko fayede forosani ninka bo fakariha liqa Allah fakariha Allah liqahu no kera doro aleta laka kumbe nyogonya kanu tukuni aleta foni aninka botuguni fajiri ala sosola kafiri ni sayadna na le masani ninka buka damina folo malika do de benana kabo ala fe katibariya ko min baye lagara abe ko jugu min kumbe nyonya lagara o de bena foye folo ni o fora ale ay aleta ala ka kumbe nyonya fe tuguni donc ala fana ta kumbe nyonya fe ema ci den ko hari su akon nusu sara anya do balangarika wa hatamala hayri jawla la anaqihum be bukhari kono nit cewu yesu taw kamana no beta kabrula na yasuru su wa in kana saliha na yasuru su wa in kanat salihat nisu yesu nyuma de qala qaddimuni nisu taraka maunka shi sabeta mobilu dila nisu donna
ewa mobili kono korobiyan kono kombe tilena kata kaburula na ya soro su nyuman dedo aba fore aytaninya jonna cide nyo defo hera mimbe alenye kaburu kono lagara bodo kaba na tara kaba ka kaburu segre dro aba fode aytaninya jonna aytani qaddimuni aytaninya jonna me cide ko na ya soro su ye nyuman tanade hera tanade do abe kulo de na tara kamaunde ka adonna mobili de kono kanyesi kaburu sola ya wailaha ayna tajhabuna biha abe kulo de halaki be ninde esa abe tani ne mi abe kulo halaki be nesa abe tani ne mi bani malakan salakan tanga ko be nin kaburu kono ko be la garade hadama de fim bade be jinnani hadama de nye sakhalein fim bade banye wala mbalima mugo nyumanye mugo juman kan mugo juman ka fasamantiya be jiya dunke katte be jonka masala ninya tassa jamana kono mugo juman be min ka fasamantiya be mugo ka jamana dunka katte me beka jondo ha comme masake hera be masake wala ka hera be mugoka me masake ka hera abe hera minkiye adanye ika sannin ka boyla de me ni donna kaburu kono ini masake ka hera farala de aka hera siti ka yorola me doni ke bagawde ka hera be jamana dunka ni ciam mugoka kateme beka doni ke ba juma bidia kramgo ba bidia doni ke bawo tete cinya doni ke bagaw tawhidi doni ke bagaw munum ba fo qala allah qala rasuluhu qala sahabatu doni ke bagaw munum ba fala kote ciden kote sebo kote ay ala kelim pew bato kana foy fara alaka ay ciden ka sunnata ka tugu ciden ko ka biliyaw bila doni ke bagaw munum ben nunun fo jamana kono nunun de ka hera be jamana donka nunun de ka hera be jiya dunke ka katame beka parce que ulu ka hera ye kaburu kono na de ulu yi ka kaburu de nya doni ke baga munun be hada maden ke sababu ye ka hada maden ka kaburu nya yi bolode ulu de kan nafa bi ka katame jiya mo beka sinya jiya mo to be na ye hera ni nafa ke to ma danye de sani katasa ni mbori la dorale taban atiska foy wore nyana boye me doni ke baga mimbe fere ke ka kaburu kanye bolo kaburu kono na kanye bolo de wodi hera bika kateme jam wobe ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم تفسير أنبتا بونك سيركة تفسير لدريت وقتو كسو نانكو فلا فنفو وقت بامنا تغني يقول تعالى ألمي يقول أجا وجل لكم مسمين كبكور تعالى ومن أحسن قولا ألكم مغجمان كما كني مغشيك كما مني ممن كمغبو دا إلى الله مغمين يوليك كتالا أن يكما من فمان على سيحكي مغشيته من كما كني كتم مغوكا من بمغولي كتالا كوتيكي بو
ala kelen pew ka batu ka foy kana fara ala ka mo site jiya kono men ka hera be mo ka nimbo ni nya ala ka ayay ciiden ko khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ako khairukum al-umara khairukum as-sultan al-muluku ore fora ciiden ko abbe ka so hera maye minye qur'ana kala ka famu ka barakena ka mo la kala ore abbe ka so hera maye donc mbaluma munum be hadama don wole kata ala mala kelempe ka batu te hadama don ka kaburu ka nyew bolo u ka lagara ka nyew bolo nunun de ka heran u kan nafa be jiya dun ke ka katame mo be ka ala ko jonka kuma kani akum mo shika kuma manyi kam mo bo mo minye mo wole kata alama mo shika kuma kani manyi ko tigla mo bo ay da ibadallahi ilayhi mo minye ala ka jon wole kata alama mo shika kuma manyi ko tigbo wa amila saliha aye bara nyuma ke fana wa qala innani minal muslimina awa ayere ma tola de ayere ko ne yere islama de ne yere ko lo bagade alay he mbali mo yego mu fa man ka jamana kono jamana min ni erejo sosola ala yanka famu yere ke hakilima uye udun ube ewa dina mo koloshi nin kelen ni fitina min fula jamana kono cinyali kelaw ya nyini cogo ku barta kabila silamiya ka ta kabila sunna mo ka famu yere ye kele indo kele sugumundo ko dina kele te nafa kele de do cinyali kelaw ya nyini ka biri silamiya de ka janko sunna ka biro de ka fera beke ube mufo hari wajuru ka antere di jamana kono hari misiru kadatugo wajulu yere ka antere di jamana kono kutuba yere kana kala jamana kono do na faye ni kutuba be kala uka sabe ka duma kutuba ka contrôler har uka hiji yere antere di la hawla wala quwwata illa billah balmo jamana kono mo shite jamana kono mo min kan nafa be jamana deun ka naka kuma kanyi kateme wolele kelawka me an kambe wolele kala nyuma unde mo de duwatul haqq kiya wolele kelaw mo shite ne kante wolele kala jengene umade biria wolele kelaw ube wolele fitina wolele kelaw munum be hada madaw la suku bila famawla ku hada madaw bo ku bila marashu la famo contrôla ne kanto wolele kelaw made uba fuluma duwatul fitan wulu fitina wolele kelaw de silamiya ka wolele kelaw te wolele kelaw be mo la suku bila wa silama jamana famo de ma ube kutubaw kono ka famo lebu fo kutubaw ka famo borto kutubaw ka kunnati kutubaw ka famo danga ka mo murti fama kama kubila famala ka mo dusuku furu fama koro ka jama de don dusuku furu kubila famala ka jamana don furu kubila marasi bolila ne kanto dawali kala uma ute dawali kala ulu ye fitina mo de ulu ye duwatul fitina ode an kanto luma de awa kante bidia mo dawa kelaw fana ma bidia karmo munum be bila mo nye kata kaburu batola kata kantigali ke kaburu ye kabila mo nye kata dafalen ke kabun kanto wele kelaw fana ma ulu ye mushriku de kanto ulu fana ma de munum be wele kata bewa mauludi keluma ulu ye dewa duwatul bid'a ahli al bid'a ulu ye bidan kanto ulu fana ma de ulu te munum be dawa ke ka woleli ke jahiliya ka donite an kante wuluma de wulu ye jahiliyo mo fili lawde ye wulu ye an kambe mimma duwatul haqq dawa kala alquran wa sunna ala manhaji salafu salih qur'ana ni tiden ka sunna salafu salih ka famuka seybon tabinan ulu ye dina famu cogomi ka dusukuna sir munun ta ka dina bara cogomi mogo munun be woleli ke katuma mogo sikan nafate mogo ka jamana kono ko ulubo na ye ulu ta anterde jamana be ke cogode wala alakan kisama o ko cogola wala nununye alaka aya wude na be kuma ni erejo sosoula an fule ka bola ciden ko wa Sufyan bin Abdullah aya nemmina aki nemmina ni be kuma herala ni hera kuma ti bolo dade sino be kun ko la simi be rehalat mo munum be nin kuma sugu fo wajiru ka anterdi har misiru ka datuguru har hiju ko ka anterdi ye barawla sirema o te saka hiju anterdi
eka kuma te sika misuru datugo eka kuma te sika wajibu baliyo inne nyi du doro ki halaki inne nyi du ki halaki alakanti salakantanga ciden ko inne tanga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut akon ni mugo min ni dara alara ani dollaba akon ni be kuma hera kuma fo ni hera kuma tibolay dade ikalla fiani kisi bodela ay wa huwa fi nafsihi muhtadi bima yaquluhu wa qala innani minal muslimina akure munye wa huwa fi nafsihi muhtadi bima yaqulu awa ayre kanda bagade fana bake kam min fa ayre kanda lendo odi aton kon kante dewa bidia weleli kelawma weleli kela filibantu nkante ulumare cidenye nunun fo akwafu ma akafu ala ummati ali ayimmati almudillin ciden kum besiram manton ne mugo munuma nyema fililew karamugo fililew dawa kela fililew ciden kum besiram manton uluma an kanto made dawa kela kandalew dawa kela munun kandalew aye mugo wele kata alama asagira ka fo konne yere silama mana yere kandale no bake kam min fo akandale ndo la be kandade ka fanafuhu li nafsihi wa li khayrihi lajimu mutaaddi nin tigila mo kan nafa be ayreye ewa akafan nafa be mugo wore fana akan nafa be tema yere la kata mugo wore la walaysa huwa min alladhina ya'muruna bil ma'ruf nunun te mugo wiye mugo munun be mugo nyamarani nyumaye wala ya'tunahu uyereto nyumayinke mugo munun be nyamare ke nyumo yereto ke unuma ke oye wayne hauna lil munkari ube mugo bale kabo ko juguma wayatunahu uyerebo o ko jugude ke umaka wulu fanaye bal ya'tamiru bil khair uyetruku sharra ni alaye mugo nyamarani hera ya yerebe hera indeke abe ko jugu intoye naye mugo bade ko jugu mina bo fana toy waydu khalqa ila al khaliq abe damfun wele kata dammo samrema ate damfun wele kata yerema ate damfun wele kata damfun yerema bidia wele likela ube mugo wele katu yeredema kaburu batola munun be bila jamanye kata kaburu la ube mugo wele kata kaburu tikudema ute mugo wele kata lamade men wele likela wulube mugo wele ube damfun wele kata damba masama tabaraka wa taala مسمي هيرا كتا أقرت لنا وهذه أمة في كل من دا إلى الخير وهو في نفسه مهتدي أو بنكسر كوني آية يقرب لنا آية بمغوب بيتا مغو نابي مغو ولي كتا هيرما أيري كندا لنا في لبانتي تري بيريا مغو تري فتنة داوا كلا تري nimbe mugo beta ninye gorobali de mugo bebe don nin kono mugo na be mugo wele kata hera mayre kandalendo o bebe don ni aya kono wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam awla an-nas bi jalika aw tiinde folo kanka don nin kono katame beka wa khira al muradu biha al muwajjinuna sulahaa do ko ni aya kambe salli wala lawdema salli wala nyuma li qawli sallallahu alaihi wasallam ciden ka kuma ko salaka taruna kisibaka al muwajjinuna atwalu an-nas anaqa yawm al-qiyamati ciden ko yawm al-qiyamah do ko salli wala lawde kan kajja katime beka do ko la ko ni aya kambe salli wala lawdema tuma bunka sire ni fa ko wa shahihu anna li ayata ammatu fil mu'ajjinina wa fi ghayrihim ako ayay ni gorobali de salli wala law be duala salli wala law tanabe duala komi dawakila kandalew famma halu nuzuli hadhihi al-ayati fa innahu lam yakun al-azanu masru'a bil kulliya parce que ni aya jigi wakati aya soro salli wala make sare yerepto ni aya jigi na makare wa ya soro salli wala make sare yerepto لأنها مكية فسكني آية جينا مكة مكان كديرو ولآذان إنما سري بالمدينة بعد الهجرة أو صلي ولا فنكير السرية المدينة دي كيدن هجرة لهم كفي هنا أوريه عبد الله ابن عبد ربه الأنشاري رضي الله عنه في منامه
tuma min nince ni nya ciden ka sebay Abdullah ibn Abdurrabbih Madinan kadiro salli wala na chogo cide sallallahu alaihi wasallam dondola ciden ni sebon ni salli wakati tun surunyana ube na kelen de nu ye nyogon soro jama cha yara dolo ube salli dondola cide nyu fara nyogon ka ko anka fendo ke femmi ni salli wakati sera anka fendo nyini femmi ni salli wakati sera amba ke pour ambe kase ka fara nyogon ka anka salli do ko anka tasuma mene ni tilelo ni sisi bora ni mo ye sisi ye doro bana ubado sallu wati sero bena ni sufelalo nu ye tasma kamiye o bena ko ye majusha ka bara de majusha de ewa tasma batolawiye aunte wuloda de doko anka buru fue anka buru nyini na wakati na nambe buru fue ako ye nasaraw ka bara ante nasaraw la de ka kola doko anka fule fue ni wakati sera doro ambe anka fule nyini ni wakati sera ambe fule fue ciden kwa oye yahuda utai ante yahuda ulade umabbe kankelenka ucharila sufela la doro ninche asugura abe komi fendo nana ma asugura abe na hadisa riwaye dola ayefu ewa sogoina ayefule de ya bola ko be ninke munye akoni salli wati seranga wole pour anka franyo ko nintoy aye salli wole kuma ufaye sogoina aye salli wole kuma ufaye sogoina ko nunun fo ni salli wati sera nunun fo tumama ye nunun ye sogola fa qassahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam dugu jele aye ni sogoyin aya lakale cidenya fa amarahu an yulqihi ala bilal radiyallahu anhu aw cidenye cey nyamari Abdullah ibn Abdurrabbih cidenya nyamara konnin kuma uladege bilalila fa innahu anda sauta bilali fana kambe takatemeka bilali kambe takatemeka donc kuma nunu fo bilali ka salli wala nuwe micro dalila fule ni ciden ko bilali ka kan abeta kateme aywa Abdullah ibn Jarir ibn Abdurrabbih ka ako bilali kake bon nan fana ye fendo soro min fana kambeta kateme hadamaden kan sempulu kado abe daga nyo ba te daga nye ka soro ndel la kafo kateme kame nko buna seminu ko Kashimu Jamiatul Uneza ulu kaduwe Uneza uka ewa misiri folo mimbe juma misiri ba mikro ya sura Abdurrahman Nasir Saad useminu ka kramugo ode ye misiri almami mikro don folo misiri la don folo mi ye mikro don misiri na kramugo do tumbe misiri na ye misiri bla aye misiri salli bla Abdurrahman Nasir Saad ye nyinen kaleka ako nke karasa ye misiri la sisare mundo uko depuis mikro donna misiri la ye misiri bla kwanye nasara ka buru do misiri la qualité salli etuni dana Nasir Saad ko pasitala dondola doro ani cheimbe nasirala me chei ala ya ke moye anyawute femmise ye lupu de babolo na ba fe kamni femmin kamise aba lupu de babolo aba la jenu sino anya sempulu taye ana Abdurrahman Saad ben na yenyo fo ako si santi ye misiri kono de ako de paye nasaro ka buru do misiri la nema misiri bla ako ako baskala Abdurrahman Nasir Sariye papier bo aka jifa kono ye bikike ka fendo sebe ako ka lupu indi aye lupu ndama ako ninkala de ako nete sira ninkala ko ninka lupu tibolo ninka mise nenya tenyini ye aya ka lupu dama yakala bo ako ni sebeli misiri fule enya desra kakala eye lupu inta kakala nasara ka fendila lenteya ayi deme kanimbonya inya koro yakala bo ni an fana ye fen soro min beta kateme hada maden ka kanka munan todo akombe na misirila
donc akonni afo bilal kambeta kateme eka kama huwa mukharraru fi mawdihi akonni kera kome asabati lemba akayoro la kitabu kono chogomi fa shahihu akummi sahalendo ijana wakati annaha ammatu ni aya gorobalide salli wala dronte parce que aya imbe jigi wakati mere salli wala tewo ha donc salli wala imbe se kadwa kono wala kala to de bere ko me adante salli wala ese wati masia ha fe akajade ambe hasana ka kumain kala talali hasan basri yuhajili ayata الحسن البصري يعني آية كلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال هاجا حبيب الله أقول ولي كلا نند توي قال كانوا بقى هاجا ولي الله نند كو علىك وليجو علىك بسنو هاجا صفوة الله نند علىك مغسوغان تلني هاجا خيرة الله نند علىك مغنيمي هذا أحب أهل الأرض إلى الله نيندي يمغو بكا إيوا كانوا بغاي كتا على ما كتمدوكو كلو مغو بكا أجاب الله في دعوته أي على جابي أكولي للا وداء الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته أو أي على كولي من جابي أساقرك مغو ولكتاما من يديناي وعمل صالحا في إجابته awa ala aka jabili kono ala akala ka jabili kono fana aye bara nyuma ke wa khala ko innani minal muslimina akon ne islama de haja khalifatullah ninde ala kanona bilad ko koloka imam al-hasan al-basri ne aya kala ay ayen nunun kala ayen nunun fo annofe inshallah amba joya ni ala der sure iranna bunus kasir ka tawsir to ambe temena ni ala sonna سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سورة الفصلات آية بسبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني ولون فلا شهر ذو الحجة minye hijriya sankalo tani fulana bisu nyomugani konontonai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani woro sankalo woro na bisu nye otani durunai ambe dawda bu masjida rajawa mbokono a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآيات
kunun ni aya tawsiri anya damina an jora burun kasir ka tawsir kono minye Sufyan ibn Abdullah Saqfi ako qultu ya Rasulullah qul li fil islam qawla la ashalu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billahi summa istaqim suro anyi dew fo hadisa nya wakati yansuro ni hadisa ibn Rajaba aye hadisa ndo aka kitabu kono Jamil Ulumi wal Hikam hadisa muga ani kelena ni hadisa intaye aye kuma chaman fo hadisa ina ni aya min fulen ninye ayo sama ani aya wero nana Qur'ana kono munum be kuma istiqama la kulu foye kiden ka hadisa munun nana ku foye suro nya hadisa munun fo ale de yudu be fo ni hadisa no fe suro nya hadisa munun fo du dote burun kasiru kono ale de yudu be fara ni hadisa ka shebo ka kuma ufo ka tabino ka kuma ufola ka tabino ka kuma ufola ni mo mi sagira kata lajja kuno akanyu kosobe Jamil Ulumi wal Hikam hadisa mugani kelena ayo kuma chaman foy abaka kuma ulawa ko asilul istiqamatul qalbi ala tauhid akotilenya ni sabati yerelle siriye munye ko dusukun ka sabati tauhidika famata astaqama alqalbu ala ma'rifati llahi wa ala khashyatihi akoni dusukun tilela ka sabati ala ka donika ani ala yasiranya wa ijlalihi ani ala bonyali wa mahabbatihi ani ka gidu fendo alala haibado alala wa mahabbatihi ani ka ala kanu wa iradatihi ani ka alal nyini ni ka barawye wa rajaihi ani ki jigida alaka wa du'aihi ani ka ala wale wa tawakkuli alayhi ani ki ka koda alaka wal iradi amma siwahu ani ki ba fenna minya ala tanai iki ba oma istaqamat li jawariha kullahu ala tatihi akuni dusukun tilela nununka ko sufe to bebe tile ala batoka ni dusukun tilela nununka sufe to bebe tile kasabati ala batoka fa innal qalba huwa malku li aadai wa hiya junuduhu akod dusukun fulede ko sufe kam ewa masake anu sufe ka kele bolo ko abeye dusukunde fa iza istaqama al malku istaqamat junuduhu ko nim masake jora doro atilela doro akakele bolo o fana betile warayahu ana kamara bagaw wa hajam ma yura istiqamatuhu ba'da al qalbi min al jawarih al lisan aw ako ikanka fem bam min fana koloshi akatile dusukun kofe ika sufewla ko yennenye fa innahu tarjuman alqalb wal mu'abbiru anhu akon nem fulede ko dusukun fana ka dalamina ani dusukun fana ka kuma lase baga ko yennende wodi ato soro nya hadisa munun fo na yennun fo da be wulunati إذا أصبح ابن آدم إن الأعداء كلها تكفر اللسان أبن نون فنين دنوفه donc duskunti lelen kofe hada maden ka sufe bamin be ni kan ka hammini atilelenye duskun kofe woyennenye nende duskun fana ka dalaminaye nende duskun fana ka kumalla selay mana komin be duskun kono nende bobo komin be duskun kono nen fana de be boni oye donc hada maden ne ye femba de itilelila isabatilila nembe seka kuma do fa bi halaki nembe seka kuma do fo minye heray wode yato iki jija inen ka hera ko de fo minye zikiruye qur'ana kalaw al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari
nen ka baraka ke nunun de pour ina kisi o ko fe ibn Baz afana ni hadisa sarahula Sufyan ibn Abdullah Saqafi ka hadisa yi sarahula riyadi kono tumama afana ye hadisa info qala ako qala al-imam ibn Baz rahimahullah imam ibn Baz fana alaka nema ko ni hadisa sarahula yani amin billahi rabbika wastaqim ala taatihi wa tawhidihi ako limanani itigi alay ikatile alaka batoka ikatile alaka tawhidika fa inna li abudan quligha li ya abuda rabbahu ko jondara kitigi ala batude wa umira bidhalika alay jonya marni oyede fala budda yastaqima akul la budda fu hada madenka sabati de ikatile ikasabati la yakunu hakaja ako hada madenka na kenin chogola de chogo juma taratan kaja wakati dola ibete wa tarata kaja wakati dola ibete yamina wa shimala ni beta kini beta numa bal yasbutu ala alhaqi ako bal ikasabati chinyaka ala tauhidillah ikasabata alaka tauhidika wa taatillahi ikasabata alaka batoka wa tarki ma'asillah ika alaka kutatoe wal ughuf inda hududillah ikijo alaka dawn yorola haja huwa alwajibu ala kulli mu'min akunnin de wajibi mu'mini beka an yastaqima wa yasbutan aika ikasabati ikatile ikasabati biqilafi al-mufrit al-mutasahil ikanake komi mugo farati baga ube mugo mi makotala allaji tarata ma tayyibina mugo mi waqtu dola abe fara mugo nyumauka wa tarata mal khubathai waqtu dola abe fara mugo juguka wa tarata ma man yastaqimu ala al-haqq waqtu dola abe fara mugo ka munun tilelembe chinyaka watarata ma ahli al-ma'asi waqtu dola afaralemba ala kutalauka haja mugulitu nintigila moye min ka ko nyagambilendo yuhjaru ikiyere kolosi min ninna alwajibu li hajaru wajibi yere kolosi nin jogola wala mbalmo doni ko ka kuma doye ninde istiqamala alaka kileni sabati tawhidika sunnaka ala mani haji salafu salih ala ko no yanye kanyamana anyana maya ka kan fatwaka nyafo chogo min ni ba fe ka wasanyi ni hari ka wala ni hadisani ni ayawula jamil ulumul hikam hadisam ngoni kelena ni tarata yokuma chama foye wa qawluhu ta'ala ni ala ko tatanazzalu alayhimul malaikatu malikau bejiguka qala adadu min ahli al-ilm يعني عند الموت قائلين